Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Album za marke. Ovdje ćete naći interesantne informacije vezane za filateliju i sve ostalo što ide uz sakupljanje poštanskih maraka. Na ovom kanalu ćete čuti priče za iskusne filateliste, ali i za one koji tek počinju s ovim hobijem. Kako vreme prolazi, trudit ćemo se da budemo sve bolji. Postavljat ću da preslušate snimak podcast Album za marke, a pored toga ću povremeno da objavim neki dodatni prilog. Uz ovaj kanal na YouTube dodatne informacije možete čuti i pročitati na sajtu, podcastu koji je na SoundCloudu i na fanpage-u na Facebooku i svi pod nazivom Album za marke. Pretplatite se ili što bi se reklo subscribeujte i moći ćete na vreme biti upoznati sa svim novostima. To je jedna od zgodnih mogućnosti na YouTube-u i šteta je da se ona ne iskoristi. Prostora za poboljšanje video priloga ima dosta. Sva pitanja, predloge, sugestije i kritike obavezno napišite u komentarima. Samo tako mogu da znam na koji način ceo sadržaj mogu učiniti zanimljivijim filatelistima. YouTube je veoma dobar za ovu namenu jer se video snimcima mogu veoma lepo prikazati poštanske marke i sav prateći materijal. Uz tu dobru prezentaciju ide i interesantna priča. Pozdrav za sve vas i uživajte u video prilozima.